OK, 6 euro, to je skoro jak jedna bedna. Nice, 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 let's go, otevřít, let's go, další, já se tady hezky uvelebím jako vždycky a... Cože? Co? Ne! Co? Cože? Co? Ježiš, omega! Opotřebený, fuck you, ale... What? Tohle tady ještě není to na komunitním trhu, oh my god! Hele, let's go, 500 euro, já to tam napálím. Oh my... Mně nefunguje klávesnice, mně nefunguje, funguje. 500 euro, to normálně hodím za 500 euro, mám v píči. Aha, tak 360 musím maximálně. Pane bože, cože? Cože? Show me the shit. Za 360 euro, hej, jestli se to prodá. Jestli se to prodá, omg, třetí bedna, padne mi tohle. V životě mi nepadlo nic. Už mám procenta i v normální hře. You what? You what? You fucking what? Už se mi to zmizelo, už jsem to hodil na ten trh. Uvidíme, jestli se to prodá. Nimeni n-a deschis mânuși. Îți dai seama, cine deschide cutii la 10 euro? Parcă văd în cuții paci, o mănușă că trece. Mânuși, mânuși, mânuși! Primele mânuși din lume! Ia uite-le, mă, ești nebun? Mânuși, mânuși, mamă, cât sunt astea? Holy shit! Holy shit, mânuși? Nici măcar nu există preț, băieți. Nici măcar nu există preț la ele. Deci uitați-vă și voi, nu există preț. Cred că am primele mânuși din lume, ești nebun? Holy shit, dați și voi like pentru episodul ăsta, mamă. Cred că trebuie să uite toți youtuberii mari din America la mine, pentru că am deschis mânuși. Ok, și hai să trecem înapoi. Mamă, mânuși, ești nebun? Cum n-ai bă, mă, eu la fiecare case. Le salió una rosa, me comentó, pero en YouTube España de momento nadie ha sacado unos guantes ni nada. ¡Toma! 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 ¿Qué es eso? ¡Toma los que me gustan! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué puta suerte! ¡Qué puta suerte! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Wey! ¡No! Si queréis una partida, ¡reventar el botón de likes! Esto se merece que sea el vídeo más épico de mi canal, chavales. ¡Reventadlo! ¡Wow! ¡Wow! Increíble, chavales, increíble, increíble. De hecho, al final del vídeo vamos a mirarlos in-game, ¿vale? Estoy temblando. Estoy puto temblando. Vamos a ver el estado. Fiel tested. No nos vamos a quejar. Señor, que me está temblando la mano. A ver, lo que va a comentar. Come on, give me a say gloves. Fuck off, man. I fucking hate that gun. I mean, what are the chances of getting a pair of gloves? Just a... a pair of gloves, Cal! I got a pair of gloves! A pair of gloves! Nah. Driver gloves convoy! What the fuck are they? No way! No way! What? They are disgusting! Hang on, I'm checking it. Holy shit! I got a pair of gloves, Cal! A pair of gloves! I got a pair of gloves! No way! No way! I got a pair of gloves!
and they're driver gloves. I'm meant to be a combat soldier, and I got a pair of driver gloves. Did you get one? I got a pair of driver gloves, convoy as it. Oh. They're disgusting. Are they? They're worse. They are fucking rotten. They're worse than the the gardening gloves. They're actually they've got exterior wear on them. Feel tested. Feel tested. What the fuck is that? Egal, wir machen einfach weiter. Wir ziehen jetzt sowieso einen von den besten Gloves. Wie auch immer. Und... Oh mein Gott! Glove! Ich hab einen Glove! Echt? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Prankst du mich gerade? Nein! Warte, ich schau mal nach, was für ein Glove hast du? Pandoras Box, die sind so lila, die sehen richtig... Ne, die sehen ganz nice aus. Oh mein Gott! Ich hab nicht ernsthaft gerade Gloves gezogen. Ja! Leute, niemals... Das ist nicht wahr. Oh, Die haben halt Hauptsache Übelst auch eine heftig. Condition. Einsatz erprobt. Sag nochmal was für welche. Pandoras Box. So, ich schau jetzt nach, was die wert ist, Leute. Die muss jetzt mindestens 100 Euro wert sein. Oh! Die sind 300 Euro! Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade aus 10 Euro Scheiße. 300 Euro gemacht und ich werde die direkt verkaufen, würde ich sagen, oder? Pandoras Box. Die ist einsatzerprobt. 56 Euro. Obwohl ich würde warten, einsatzerprobt? Ne, die wird aber nicht mehr wert. Das ist, ja, einsatzerprobt ist die.